Nabakalukhozi lukaNdaba olumaphi kwabanzi lufulela undengezi ezalwa mayebuka usomnandi kaNdaba woza ngangumlomo umlomo uyangiwa kithi kwaZulu uSimayedo njengelanga lona limlodwe ezulwini uManda Sithebeni lo njengesonyama utshwala bukaGologo babungaphuzwa umuntu kithi kwamalandela bakuphuzwa imhlambi yenyamazana unowela muva oshaka umdayisabela kweliphesheya uzalukazi osale emanxiweni amaciko ayokusala emzileni isilo sakithi kwanoDwengu leso isilo umpande ngethemba basaphila bezulu eliphezulu saphila thina emantungweni saphila kwasokhumalo ngikwayende namhlanje ngizochaza kafushane nje ngomlando wesibongo sabantu bakwaYende esibathola bethe chithisaka endaweni eyaziwa ngokuthi kusemabola ebuye yaziwe ukuthi iseDriefontein hayi iDriefontein lena isemnambithi khona enye iDriefontein esithola endaweni yasempumalanga emngceleni wesifundazwe sasempumalanga kanye nesifundazwe sakwaZulu Natal nina bezulu phezulu kusukela endulo abantu bakwaYende kuthiwa vele babe zinze kuleyo ndawo nina beqhawe indawo yabo yendabuko leyo indawo yasemabola nina beqhawe ebuye yaziwe ukuthi iDriefontein nina beqhawe kuthiwa babakhelane nezizwe ezimbili okuyisizwe sakwaShabalala kanye nesizwe sakwaKubheka abakwakubheka sibathola ke bona bakhe entombe abakwashabalala ke bona sibathola bakhe ngaphakathi kwezintaba ezimbili umhlongamvula kanye nesimakade kwahamba ke inkosi uShabalala yakha ihlala nkosi layo eyalibiza ngokuthi kusemhlongamvula isusela egameni lentaba emhlongamvula nina beqhawe kuyavela ke nina besilo ukuthi abakwaYende laba baxhumene kakhulu namalangeni akwaDlamini amalangeni akwaDlamini yilawa abusa ezweni laseSwazini nina bezulu eliphezulu kanti nabo oShabalala kanye nabo okubheka kuyavela impela ukuthi baxhumene kakhulu namalangeni okusho khona ukuthi lezizwe lezi ezintathu abakwaShabalala abakwaYende kanye nabakubheka bonke nje baxhumana nendlu yamalangeni nina beqhawe okusho khona ukuthi ubuhlobo bukhona impela ingakho endulo sibathola bakhelene nina bezulu eliphezulu umuntu ogqama kakhulu ke kulesibongo ngaphandle ke kwaMthoko lona esimaziyo sonke uMthoko wakwaYende owabe edlalela iqembu elikhulu iKaizer Chiefs sithola ke futhi ukuthi umuntu owagqama kakhulu kulesibongo sakwaYende undengezi kaMayibuka lona engivule ngaye ibongo undengezi kaMayibuka wabe engenye izinduna zesilo sakithi kwanoDwengu isilo umpande kasenza ngakhona nina beqhawe ngesikhathi ke kulwa impi yabantwana impi yasendonda kusuka undengezi ke kaMayibuka wabe engenye yezinduna zesilo umpande akuveli ukuthi yena wathatha luphi uhlangothi phakathi kohlangothi loSuthu kanye nohlangothi loyiqoza impi yasendonda kusuka nabeqhawe yayiphakathi kwabantwana besilo umpande ocetshwayo kanye nombuyazwe abalandeli bakamntwana ucetshwayo babeyibiza ngokuthi bawuSuthu kanti abalandeli bakamntwana umbuyazwe bona babeyiqoza nina bezulu eliphezulu lwakudla ke umhlanganiso uSuthu kuleyo mpi yasendonda kusuka eyalwa ngo1856 kuZibandlela mhla ka2 mhla zimbili nina beqhawe nina bezulu eliphezulu okwalandela lapho ke nina besilo ke iningi labantwana ke besilo ke umpande elalisindile elalilwe ngasohlangothini lwezigqoza labona ke kungcono ukuba ke libalekele ngasesilungwini omunye wabo labo bantwana ababalekela ngasesilungwini umntwana umkhungo owayelwe ngasohlangothini lwezigqoza uhlangothi olwalugobe uphondo kuthiwa ke umntwana umbuyazwe wasala ke enkundleni ke kuleyo mpi yasendonda kusuka umntwana ke umkhungo wabalekela ke esilungwini endleleni yakhe ke eya esilungwini kuthiwa wadlula ke emzini ke kaNdengezi kaMayibuka wakwaYende nina bezulu eliphezulu wacela nje ukhosela okobusuku nje ukubodwa ukugoba nje izinkophe okobusuku nje ukubodwa kuthiwa uNdengezi induna yesilo umpande yamphatha kahle kakhulu yamhlabisa ke inkabi nabeqhawe yena nethimba lakhe ayekade ehamba nalo nina beqhawe nina bezulu eliphezulu ngakusasa ke wedlulela phambili ke umntwana ke umkhungo okusho ukuthi ke wayephikelele ke ngakufini ugwalagwala uHenry Finn Jr
wayebuye aziwe ngogwalagwala umlungu nina beqhawe nina bezulu eliphezulu. Kuthiwa ke umntwana uCetshwayo wakuzwa ke lokho ke ukuthi ke uNdengezi wayekhoselise ke ngakubeka nje ngokuthi isitha sakhe umntwana umkhungo nabeqhawe. Wathi ukuthela ke wathelwa amanzi ke umntwana ke uCetshwayo wabiza ke uNdengezi wambizela ngasesigodlweni sakhe esasemangweni lapho sekwakhe khona idolobha lasempangeni namhlanje. Kuthiwa waya ke uNdengezi wakwayende ke esigodlweni sikamntwana uCetshwayo. Wayengakabusi ke ngaleso sikhathi ke umntwana ke uCetshwayo. Kuzokhumbuleka phela ukuthi ke wabusa ngo1873, kodwa into ke eyenzeka ke ngemva kwempi yaseNdonda kusuka umntwana uCetshwayo wayesenezwi nabeqhawe, wayeseqalile naye ukushaya ke imithetho ke mayelana nombuso wakubo kwaZulu nina beqhawe. Wambiza ke uNdengezi umntwana ke uCetshwayo embizela esigodlweni sasemangweni. Waya ke uNdengezi kuthiwa ke wafike ke owamjezisa ke ngokuthi ke ambophe inyawo emaqakaleni, inyawo ke zibheke phezulu, zibeke ngaphezulu, ikhanda ke libheke ke phansi. Kuthiwa wayebase ke umlilo ke kuleyo ndlu nina beqhawe la ekade ebophele khona uNdengezi kaMayibuka. Kuthiwa wambophela khona ke ubusuku bonke, walala ke elenga lapho ke ophahleni ke lwendlu kwaze kwasageqe inhloso kwakukumbulala nje kancane kancane ke kwakukumjezisa nje ukuthi ke ezobuhlungu aze afeke kancane kancane uNdengezi umfo kaMayibuka. Kodwa ke kuthiwa ke ngakusasa wavuka ke esaphila ke uNdengezi wakwayende umfo kaMayibuka. Kusho ukuthi ke nomoya ke kwase wehlile ke kumntwana uCetshwayo nabeqhawe. Kuthiwa ke wayalela ke amabutho akhe ayekade ke embophele emkhungele ke lapho endlini. Wayalela ke umntwana uCetshwayo kuba ke mawamqaqe amdedele ke ayihambele ke aye ke emzini wakhe. Kuthiwa ngempela ke waqaqwa ke uNdengezi kaMayibuka wayiyela ke emzini wakhe. Okwalandela lapho ke kuthiwa ke umntwana uCetshwayo wakhipha izinkabi ezimbili. Wathi ke eyodwa mayinikwe yena uNdengezi kaMayibuka, eyodwa ithunyelwe kumntwana umkhungo. Kuthiwa ke isilompande lokho sakuhumusha ngokuthi kwakuyizipho zokubavalelisa babezobulawa, babezothunyelwa ke impi ke iyobahlasela ke ibabulale. Sayalela ke uNdengezi ke isilompande siyalela ke uNdengezi ukuba ke abaleke ke aphindele kwabakubo eDriefontein, lapho sekuseDriefontein khona namhlanje endaweni yasemabola nina beqhawe emngceleni wesifundazwe weyifundazwe ezimbili iKwaZulu Natal kanye neMpumalanga. Kuthiwa ngempela ke wabaleka ke uNdengezi kaMayibuka waphindela khona ke kubantu bakubo nina bezulu eliphezulu nina beqhawe. Leyo ndawo leyo ibuye futhi yaziwe ukuthi kwangema indawo ke yasemabola nina beqhawe. Kuleziya indawo leziya zakoMpumalanga. Baphile abezulu eliphezulu, baphile abesilo. Bengisika nje kwelijikayo mayelana nomlando wabantu bakwayende nina beqhawe. Baphile abesilo, baphile abenkomi yabuya yodoka soshangane, ezinye zofa umdlebe, umbhobhosho omnyama, umgabadelo wagabadela inkundla kwaBulawayo, umashikizela shimpi yakhe, umvemvane lukaPhunga noMageba, umvemvane lumabala ibhadu ngibe ngiyalithinta luyahwaqabala, lunjengophunga wasebulawini, lunjengovuma kubangoma, uvezi kofa abantu kosalibongo, izona ezosala zibadabula, izona ezosala zibalilele emanxiweni. Niphile nina besilo.